Shalom kabajamoo fi jaalatamtoota saba Waaqayyoo nagaa fi araarri Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jecha. Akkuma beekamu ani obboleessa keessan tajaajilaa Waaqa gaarii jiraataan jedhama. Gooftaan immoo yeroo kana nuu kennee har'a ergaa qabadhee fuula keessan duratti dhiyaadheera. Waaqayyo abbaan keenyas yeroo gaarii nuuf kenna. Sagalee Waaqayyoo waliin ni ilaalla. Waaqayyo ergaa biyyaa naaf kennee jira. Sagalee Waaqayyoo kana ergaa dubbannee booda hin kadhanna abaarsi hin caba. Waaqayyo waan haaraa godha. Ija sagalee kana ammoo hundumti keenya hin kadhanna. Waaqa Abrahaam, Waaqa Yisihaaq, Waaqa Yaaqoob, Waaqa abboota keenya, Waaqa duruma durii kaatee turte. Har'as sagaleen kee aboo hojjechuu qaba. Dhiigni kee inni fannoo irratti dhangala'e sun Gooftaa Iyesuus har'as ho'aa masaatu jira. Fayyisuu danda'a. Jaamaa bana goophoo diriirsa du'aa kaasa. Naafa utaalchisa. Waan hin jirre jiraachisa. Ija keenyaan argine isa kana ammoo humna du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiitii wanti addaa ta'u. Sagaleen kun mana dhaga'amu bakka dhaga'amutti abbaa Hafuura Qulqulluu abaarsi kamtuu cabuu jalqaba. Jalqabni irraa nu xumurchiisi. Maqaa abbaa keenya isa du'ee du'a injifatee ka'eetiin si kadhanneerra. Ameen. Gooftaan Yesuus Kiristoos kabajamu saba Waaqayyoo akkuma dursa dubbadhe sagalee Waaqayyoo keessa koo kaa'e keessaa akkas jedha bakka kana irratti. Yesuus ammas of keessatti dhiphate gara awwaalichaa dhaqe. Awwaalichi holqa dhagaati. Holqichas dhagaadhaan cufamee ture. Yommus Yesuus dhagicha itti fuudhaa jedhe. Maartaan obboleettii isa du'ee immoo Gooftaa yoona foolii godhateera. Erga awwaalame har'a guyyaa afuraffaa isaati ittiin jedhe. Kana irratti Yesuus yoo amante ulfina Waaqayyoo akka argitu ani sitti hin himneere isheedhaan jedhe. Kana booddee isaan dhagicha awwaalichaatti fuudhan. Yesuus garuu ol ilaalee yaa abbaa anaaf dhaga'uu keetiif sin galateeffadha jedhe. Gooftaan kabajamu mata duree akkas jedhu irratti waliin ilaalla. Kan ol ilaalu hundumtuu hin oola. Yaa obboloota koo har'as kan ol ilaalu hundumtuu hin oola. Mata duree kana irratti waliin ilaalla. Waaqayyo abbaan keenya immoo humnaaf jabina isaatiin nu faana ta'a. Baay'ee waan nama dhibu keessaa akkuma dursa irratti kaa'amee jiru abbaan macaafa kanaa yookaan barreessaan macaafa kanaa Yohaannisiin akka ta'edha kan inni dubbatu. Yohaannisidha. Yohaannis egaa macaafa kanaan ala macaafota biraallee akka barreessedha kan inni dubbatu. Macaafa tokkoo fi wangeela Yohaannis kan amma ilaalaa jirru tokko ergoota 3 fi mul'ata tokko nama barreessedha. Walumaa galatti ergoota 5 yookaan macaafota 5 barreesseera namni kun. Yohaannis dhiphinaa fi rakkina guddaa keessa nama turedha. Nama baay'ee immoo Gooftaa Yesuus Kiristoosiin jaallatuuf itti siqu ture. Yohaannis kun baay'ee macaafa tajaajilaa jedhamee waamama yookaan macaafa amantii jedhama. Macaafa amantii jedhama. Ka'umsuma ka'uu irratti gaafa ilaallu dursa sagaleetu ture jedhee jalqaba. Yohaannis kun dursa sagaleetu ture. Sagaleenis Waaqa bira turedha. Akkuma beekamu har'aan hin beeku. Alaazaar eenyudha laata? Eenyudha kan dhimmi isaa du'e? Eenyudha kan mul'ati isaa du'e? Eenyudha kan nagaan isaa du'e? Eenyudha kan fayyaan isaa du'e? Eenyudha kan manni isaa du'e? Eenyudha kan mul'ati isaa du'e? Eenyudha kan abjuun isaa du'e? ማን ነው ራእይ የሞተበት? ማን ነው ቃሉ የሞተበት? ማን ነው ትላንትና ህልም ያለ የሞተበት? ማን ነው ትላንትና የዝማሬን ጸጋ የነቢይነትን ጸጋ የትንቢትን ጸጋ እያለበት የሞተበት? ዛሬ ለእናንተ መልእክት አለኝ። ጌታ እግዚአብሔር ዛሬ የሞተባችሁን ነገር ይቀሰቅሳል። ምናልባት በዚህን ጊዜ የምንነገረው ቃል ይህንን ባይሆንም እንኳን እኔ ግን ጌታ ይህንን ቃል እንድናገር እኩለ ሌሊት መጥቶ ቀስቅሶኝ አወርቶኛል። ታሪክ ያሐራት ሰገሌን ኩን አከን ዱበታምኔ አዱኛ ዋባ ያሐስ አጅራ አናንገር ዋቀዩ ባንኮ ከናን ጀዴ ዮጅራቴ ኢሳሳን ድራዱ ኤናንካሳናን ጀዴራ ገሩ ኩን ከንን ከኡደ እንደው ኦሊላሉዳኒ ኢየሱስስ ዱፌ ገራ አዋለ ሰና እርገ ዱፌ ቦደ ኦሊላሌዳ ኦሊላሌ ያ አባነ ጠገው ኬቲፍ ስንገለቴ ፈዳይዴኒ ወደ ላይ ተመለከተ። ወደ ላይም ከተመለከተ በኋላ አባ ስለሰማኝ አመሰግናለሁ አለ ይላል። ዛሬም ወደ ላይ የማይ ሁሉ ይድናል። ወገኖቼ ሩቅ የማይገድብ ርቀት የማይገድብ ውጭና ውስጥ ሆናችሁ ይህንን ድምጽ የምትሰሙ ሰዎች የምስራች አለኝ ዛሬ ለእናንተ። ጌታ እግዚአብሔር በዛሬ ቀን ብሎኛል። ምናልባት ይህ በዛሬ በምድራችን ላይ የሚሆነው ዛሬ 5 ወርና ከዛም ያለለፈ ጌታ እግዚአብሔር ተናግሮኛል ብዙ ነገሮች እንደሚሆኑ። ዛሬ ደግሞ ጌታ ይህንን አዋጅ ለሰብሮ ወደኔ መጥቷል። ቀስቅሶኛ ናግሮኛል። እንደ እግዚአብሔር ሰው ነግርባቸዋለሁ። የሞተባችሁ ነገር እንደገና ይነሳል እና በዚህ ስፍራ ላይ
ዮሐንስ በጣም የሚገርማችሁ ነገር አውዲ ነው፣ የአይሁድ ሰው ነው እና የህጋቸውንና ህጋቸውን ያውቃል። ነማ አይሁዲት ነምኒ ኩኒ ሴራ ሳኒ ቤካ አዳ ሳኒ ቤካ ዮሐንስ ኩኒ ኢየሱሲዳን ilma mucaa namaa jedhee barreessa. Baay'ee wanta nama dhibu keessaa wanti adda godhu yoo jiraate ergaa Yohaannis kana wanti adda godhu waa tokkodha. Baay'een isaanii warri kaan Oromootaaf barreessanii, warri kaan Roomaadhaaf barreessanii. Inni garuu hunduma keenya keessa galchee barreesse. Maatiyos kan biraaf barreesse, Luqaas kan biraaf barreesse. Wangeelota arfan irraa adda kan godhu yoo jiraate hunduma keenya keessa galchee barreesse. Dursa irratti sagaleetu ture jalqabe boqonnaa tokko irratti yoo ilaaltani. በመጀመሪያ ቃል ነበረ ብሎ ጀመረ። ይህ ቃል የት ነው የነበረ ብላችሁ ስታዩት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ ከሴቲቱ የሚወለድ የኢባቡን ጭንቅላቱ ይቀጠቅጣል ይላል። እንቺ ዱበርቲራ ዳለቱ መታ ጀውቻ ዮካን መታ ቦፍቻ ገድቱ መጀዳ እርጋ ከስጀደ ጀልቀቤ ቦዳ ሲፍ ዱበርቲ ሰነ ግዱት ዲኑ ማንቡሰ ይላል። ሰገሌን እኒ ቱሬ አችረ ኢሳ ቱሬ ሰናዳ ከን እንፍደ ሐረስ ሰገሌን ኩን አቦ ወጀቹ ቀባ ሐረስ ሰገሌን ኩን ሁምነ ወጀቹ ቀባ ሐረስ ሰገሌን ኩን አቦ ካሱ አቦ አጄሱ አቦ ጅራችሱ ቀባ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታዳ መጫፈ አመንቲ ጀደሚ መጫፈ ቤከሙዳ መጫፍ ኩን ዋንታ ባየ ነመድ ቡኬሳ አመንቲ ዋንት ጀዱ በከ ከነ ኬሰት የሮ ሰገልተሚ ሰድ በሪፈመ ዮካን ጨቀፈመ ያርገና ይህ እምነት የሚለው ብቻ ከ98 ጊዜ ያላነሰ ተጽፎ እናገኛለን በዚህ ምዕራፍ ላይ። የሚደንቃችሁና የሚገርማችሁ ነገር በዚህ ምዕራፍ ላይ በጣም ድንቅና ታምራቶች 7 ድንቅና ታምራቶች በዚህ መጽሐፍ ላይ ሆነዋል። ባየዋና መድቡፍ ዋና ማአጃይቡ ኬሳ ድንቂ አጃይብ ሲሳ ቶርባ መጫፈ ዮሐንስ ከነ ኬሰት ተኤራ ጀቹላ አኩማ ቤከሙ tokko gaafa dhufu boqonnaa lamarratti bishaan gara daadhiitti jijjiire achitti jalqabe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bishaan gara daadhiitti jijjiire jarri guyyaa 150 isaan tursanii daadhii wayinii hojjetan inni garuu guyyaa tokkotti dhufe sa'aatii ittiin fudhanne daqiiqaa ittiin fudhanne bishaan bifan qabu bifa waan hin qabne bifatti godhe mi'aa waan hin qabne mi'aatti godhe hin mi'eesse har'as sagalichi nu mi'eessa obboloota bakka adda addaa haala adda addaatiin rakastanii kan jirtan dhimmi keessan gadi bu'ee dhimmi keessan rukutamee kan jiru waaqayyo abbaan koo akkasiniin jedha isa isin duraa du'e sana nan kaaseedha gooftaan kabajamu akkuma beekamu gooftaa Yesuus Kiristoos bakka kanatti gaa kan inni dubbate keessaa tokko gara gadiitti dhufee waa tokko jedha du'aa ka'uuf jireenyi anaadha du'aa ka'uuf jireenyi anaadha Kiristoos Yesuus wangeeluma Yohaannis kana keessatti ana wanta jedhu yeroo torba dubbatee jira du'aa ka'uuf jireenyi ana jedhee dubbate du'aa ka'uuf jireenyi ana jedhee du'aa ka'uuf jireenyi ana jedhee dubbateera isa kanas bakka inni itti dubbate hin ilaalla wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 25 irratti du'aa ka'uuf jireenyi ana jedhee ani fa biyya lafaati jedhee boqonnaa 8 irratti immoo ani fa biyya lafaati jedhee an jedhee kan inni of ibse yookaan of beeksise jechuudha ani buddeena jireenyaati jedhee boqonnaa 6 irratti gaafa ilaallu foon kootti kan nyaanne dhiiga koottis kan nunne jedhee gaafa jara sana barsiisaa ture jechuudha ayuudooti maal jechuu isaati namni kun jedhanii gaafa isaan itti qoosaa turan sanatti gaafa isaan gaaffii itti ta'aa ture sana keessatti jechuudha ana buddeen jireenyaa jedhee boqonnaa 6 irratti boqonnaa 6 lakkoofsa 35 irratti ana buddeen jireenyaa jedhee ana karriyoolotaa jedhee boqonnaa 10 lakkoofsa 7 irratti immoo baay'ee nama dhibu ana ofitti amanamummaadhaan kan inni dubbate jechuudha arras Kiristoos waaqayyo gooftaan ofitti amane kan inni dubbachaa jiru dhimma isin duraa du'e sana hin kaasa ana tiksee gaariin jedhee boqonnaa dhuma sana boqonnaa 10 lakkoofsa 11 irratti ana tiksee gaariin jedhee du'aa ka'uuf jireenyi ana jedhee akkuma sila isinitti dubbadhe boqonnaa 11 lakkoofsa 25 irratti ana du'aa ka'uuf jireenyi jedhee waan baay'ee nama ajaa'ibu keessaa isa kana irrattidha kan amma nuyi dubbachuu barbaanne du'aa ka'uuf jireenyi ana kan inni jedhe ana karaa dhugaa fi jireenyi ana jedhe boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti isa kana dubbateera ana karaan ana dhugaan ana jireenyi sana jedhe karaan Kiristoosidha dhugaan Kiristoosidha jireenyi Kiristoosidha yaa obboloota isinitti nima namni Kiristoosiin ala jira jechuun qurxummiin akkuma bishaanii ala baatee jiraachuu hin dandeenye nuyis akkasuma Kiristoosiin ala baanee gonkumaa jiraachuu hin dandeenye bifi keenya isaan bareede fooliin keenya isaan tole deemsi keenya isaan tole dubbannaan keenya isaan tole namni Kiristoosiin hin qabne har'as du'aadha itti deemna gara gadii isaatti itti deemna waan baay'ee nama ajaa'ibu keessaa Alaazaar du'aa ka'eera Kiristoos Yesuus dhufee Alaazaar du'aa kaaseera gaafa Kiristoos Yesuus dhufee Alaazaar du'aa kaasu waa tokko ta'eera waan baay'ee nama ajaa'ibu keessaa waa tokkotu ta'e isa kanatti tuun hin darbin garuu an kan jedhe sana bakka kanaaf tokkotu jira
ana muki wayni inni dhugaan jedhee dubbateera isa kanas boqonnaa 15 lakkoofsa tokko irratti kan inni dubbate በከማ ተጠቃሚ ከነከ ወሊን ይላሉ ይሄንን የተነኩባቸውን ስፍራውን አብረን እንድናይ በጌታ ፍቅር ጠይቃቸዋለሁ ዮሐንስ በመጽሐፉ ላይ ብዙ ነገሮችን አስቀምጧል ዮሐንስ ብዙ ፈተናን ያየ ሰው ነው ለክርስቶስ ለወንጌል ዛሬም ወንጌልን ይዞ የወጡት ይሄንን ችግር አለባቸው ይሄንን መከራ አለባቸው ብዙ ጣውራዶች አለባቸው ነሞኒ ክርስቶስን ኡጋፋ ማንን ኡጋት ቀባታን ዋንባየነ ማጃይቡ ከሳው ብሉታ ረሞቱማን በየላፋዮ ይላል ታይወርፉ inni tokko gaafa filamuuf jedhu riqicha no jedhaidha inni tokko gaafa filamuuf jedhu an kanan godaidha an ibsaan gasheedha ani bishaan kanan isini kusaidha ani kasakkasin isini godaidha Kristos garuu akkasin jenne waan nama ajaa'ib keessa kan dhugaa dubbate hangarraa Kristoosidha anaan warri hordofan hundumtuu rakkina qabu jedhe dhibbaat irra gaa'edhe ari'atamat irra gaa'edhe du'at irra gaa'edhe Kristoosiif jenne yoo lolamne obboloota ulfina lolli keenya har'aa inni isa borii ulfina isa borii fida kufaatiin keenya har'aa ka'umsa isa borii fida gadadamuun keenya ilmaan buusuun keenya har'aa kolfuu keenya isa borii fida obboloota har'as namoonni mana keessan teessanii haalan taane keessa teessanii abdii kutattanii jirtan abbaan abdii sanaa Kiristoos hin dhufa akkuma bakka awwaala አልዓዛር sana deeme እንዲሁ የአልዓዛር የመቃብሩን ስፍራ እንደሄደ ወደኛ ነገር ላይ ይመጣል ሃሌሉያ እስን ነሞታ ዋቀዮ ጃለቴ ፈቀሳቲ ጃለቴ አክጀ ሰገሌ ሳቲት እስን ኡሜደ ከነን ዱበቹ በርባዴ ተኮ ክርስቶስ ዲሜ ገር አልዓዛርን ጋፈ ካሱ ኦቦሎት ሳዋ ተኮ ዱበተኒሩ ኦቦሌቲ ሳማርያም ዋ ተኮ ዱበቴቲ uguma abdiin godhatu afur buleera itti funyaan itti qabate tariyarra jirta laata namni funyaan sitti qabatame namni haalli funyaan sitti qabate gaayilli funyaan sitti qabate jiruuf jireenyi funyaan sitti qabate hiriyaan funyaan sitti qabate tarii jirta laata ሁኔታ አፍንጫ ያዘብህ ወንድሞች አፍንጫ ያዙብህ እህቶች አፍንጫ ያዙብህ ቤተሰቦች አባት እናት አፍንጫ ያዙብህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል አንተ ሰው ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይልሻል አንቺ ማዛን የሚቀይር ጌታ ወደ አንቺ ይመጣል እንጭፈው ሊስሬሱ እንቺ ዋንተ ቶቶሬ ነመጎዴ ስሬሴ አቡ ደንደው አባና አብዲሰና ክርስቶስ ነው እንደምን እሳንገተኒ ደቢያኒሮ ክርስቶስ ሞገቴ እንደብነ እነሱ ጥሎ ነው የተመለሱት ክርስቶስ ግን ጥሎ አልተመለሰም እነሱ ተስፋ ቆርጦ ሲመለሱ ባለ ተስፋው ኢየሱስ ደግሞ መጣ እሳንጋፋ አብዲ ኩተተኒ ደቢያን ክርስቶስ አባና አብዲሰና ሞይ ነው ኤርገዱፌ ቦደገር ዋተኮ ጎዴ ዋነ ማዲቦ እንካው ከና ቦዳ ይናጃ የሆነ ማው ማፍጡ ጡሬ ፈሳጋ ፈሸን እንጀት ይዱበቶ አከስ ጀዴኒ ጎፍታ ኢየሱስ አከስ ጀዴኒ ቱ አመንቴ ወልፍና ዋቀዩ በከ ከነ ታርጊታ ሄዴኒ ወሮተ ዳጋረቱ ሌን ዳጋራ ካሳ ሄዴኒ ሰገሌ ጉዳዳንስ እዬ አቺ ኦልላሌ ያባነ ነደጉ ኬቴ ሲንገለቴ ፈዳ ሄዴኒ ሐራስ ወሪ ኦልላላኑ ማፋዩ ኦሉልፍናቱ ጅራ ቢየለፋረገሩ ዋንታ ሞጎሌ ነመቡ ሰምባዬ ሳኒቱ ጅሩ ቢየረፋራ ዋንታ አብዲ ነመኩታቺ ሰምባዬ ሳኒቱ ጅሩ ኦልገሩ አብዲ ጉዳቱ ጅራ ኦልገሩ አብዲ ጅሬኛቱ ጅራ ኦልገሩ ኢሳ ዱሜስ ፍዳቴ እርገሞታን ፍዳተሜ ሌንጭቻ ይሁዳስ ምርጋ አባታ ኤጅሩ ኢሰዱ እንደንደኝ ሰናቱ ጅራ አልዓዛርን ዱአቱ ገድቃቤ ክርስቶስን ገሩዱ እንደንደኝ ክርስቶስን አባርስ እንደንደኝ ክርስቶስን ቢይለፋ እንደንደኝ ክርስቶስን ጭቡን እንደንደኝ ክርስቶስን ቤሊ እንደንደኝ አን ቢይለፋ ሞይሬ ሐራስኑ ይሰገሰ ጅራ ቢይለፋ ሂሞና ቢይለፋ ኩሞ ዋማዳው በሎታ ኦልላሌ ኤርጋ ኦልላሌ ቦደያ አባነ ዳገው ኬቲፍ ሲንገለቴ ፈዳይዴ ሐራስ ወሎት ኦልላለኒ ወንተ ከነራ ወንተ ዱፍራ ለክነ ዱፍራ አባርሰ ዱፍራ ይንፈዩ ዋንባዬ ነማ አቻይብ ከሳይን ሶዳት ዋንተ ጀደሙ መጽሐፈ ቁልቁሉ ከነ ከሰቲ ወሊ ገለሳ ናኖ በሰዲፍ ጃተሚ ሸኒ በሪፈመ ጅራ በሰዲፍ ጃተሚ ሸን ጀቹን ወጋን ተኮ ጉያ በሰዲፍ ጃተሚ ሸን ቀብዲ ከነ ጀቹ ማሊዳ ገነመ ጋፈኑ ይርባ ካኑ ገነመ ጋፈኑ ወይ በከ ኦጂ ተቆት በውጀኑ ረክነ ጅራ በላጅራ ወንተ ረክሳ ተኮ ጅራ አደጋ አለ መከራ አለ ችግር አለ የሆነ መኪና አደጋ አለ እንደዚህ አይነት ነገር ይጠብቃል ነገር ግን እኔ ካንተ ጋር ነኝ ይላል ይቃል ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን ታከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ በራመ በራታ ከበጃሙ እና በካ ዋላ ከነ ደሜቱ ራዲጋ ሄደኒ አዋላ አርገ ራዲገኒ ቦዳ ኦልላሌ ሰገሌ ጉዳዳን ይዋም ያላዛሪ ኦቦሌሳው ኦቦሌቲ ያረበካ ኩፍቴ ጅርቱ በካ ዱቴ ጅርቱ በካ ሙለት ከዱኤ በካ ጅሩፍ ጅሬኝ ከዱኤ በካ ተጃጅል ከዱኤ ዋቀዮ ባንኮ ስዋማ ጅራ ይሰዱኤ ሰና ሂንካስ የሞቴን ነገር ያስነሳል የሞቴን ነገር ይቀሰቅሳል ልክ እንዲ እንደሆነ እንዲ ብሎ ተናገረ ጌታ ስለሰማኝ አመሰግናለሁ አለ ነደገው ኬቲፍ ሲንገለጤ ፈዳይዴ አልዓዛርን ይስዋኔ አልዓዛር ጋፈካው ሚልሳ ሂደሜ ጅራ
milli isaa hidhamee akkuma nama beekna isa kana tarii milli hidhamee jira harki hidhamee jira xaxameedhuma jira akkamittiin namni hidhamee jiru utuu homaa tokko hin qabatin ka'uu danda'a waaqayyoof garuu hin danda'ama akkuma sanatti hin ka'e namni kun bakka sana al tokko gaafa abdii kutannu bakka abdii kutannetti bakka haalli hundumtuu xumurametti Kiristoos hin dhufa obboleessaa obboleetii waan si qaban beeku waan si rakkisen beeku jirma sirratuu lamen beeku har'as taanaan warri doonii Yesuusiin keessa jiran warri markaba Yesuusiin keessa jiran loliisa kana hunuma ce'u rakkina kana hunuma ce'u gidiraa kana hunuma ce'u dhibee kana hinuma ce'u waaqayyo abbaan koo waa tokko natti dubbateera waa'ee dhibee kana waa'ee biyya irratti safaca'ee jiru guyyoota muraasa booda sagaleensaa addunyaa dhumarraa hin bada biyya Itoophiyaa miti biyya Keeniyaa miti Norweey miti Ameerikaa miti biyyattii guutummaarraa oduun dhibee kana hin bada waaqayyo abbaan koo isa kana natti dubbate inni immoo akkuma sagalee isaatii amanamaadha utuu inni hin dhufin dura ji'a shaniin dura natti dubbateera har'a immoo eda kaasee halkan irraa na dammase waaqayyo isa kana natti dubbateera isa ol ka'e sana gadin qaba jedheera ከፍ ያለውን ዝቅ አደርጋለሁ ብሎኛል ጌታ እግዚአብሔር ደግሞ ይህንን ነገር ያደርጋል አምናለሁ ወበሎታ ኖይን ወሮታ ኖይ ፋነ ጅራን ብኔንሳ ሆሪቄ ሁንዱማ ይያደተ ሄዳ እርጋ ያደተ ቦዳ አከነች ኬሳ በው አጀጀ ረክነ ሰነ ኬሳ አከተ ባቱፍ ዋቀዩ አባንኳም አጀጃ ባሴራ ሁምነ ዱዓ ከው ኢየሱስ ክርስቶስ ሲቲ ማይክሮ ሰከንዲ ከና ካሲ ኬሳ ባይ አባርሰ ሰነ ኬሳ ረክነ ሰነ ኬሳ ግድራ ሰነ ኬሳ ነንዱበዳ ባይ ሁምነ ዲጋ ሆልቻት ማቴዎስ 8 ድደሚ አፍሪካ ሲንገ ድደሚ ጦርባት መዋንተ ዱበቱ ተቆ ጋራ ስፔሻሊ ኤርጋንኩ የሮባ የኤርጋና ኬሳ ቡሌዳ ወሮቲ ኢየሱስ ፋና መርከበ ሰነ ኬሳ ዮካን ዶኒ ሰነ ኬሳ ጅራ ሎሊዘት ትከይ ጋፈካቱ ሎሊሰካ ጋፈካቱ ሐለ ሰከሌሰ ስትንካኔ ቱካ እና ሎሊዘት ትከይ ሎሊሲ ኩኒ ሰከሌሳቲ ነዳ isa engadaati nadda namoonni achi keessa turan namoota akka Phexros fa'i namoota waggaa 20 fi 23 ole galaanarra yookaan qurxummii qaburra beekamoo turani ካህና 23 ዓመት ያላነሰ ሙያ ያላችሁ ልምድ ያላችሁ ሰዎች ናቸው በአራት ላይ ግን ሙያቸው ላድን አልቻለም ጌታ እግዚአብሔር በጣም የሚገርማችሁ ነገር ስለዚህ ህመም ሳመጣ ለሁላችንም መልእክት ትምህርት እንዲሆን ነው አንዳንዶቹ ፒኤችዲ ወስደዋል አንዳንዶቹ ዲግሪ ወስደዋል አንዳንዶቹ ማስተርስ ወስደዋል አንዳንዶቹ ዲፕሎማን ወስደዋል ከዛ በታችም እየተማሩ አሉ ያልተማሩ አሉ አንደኛ ክፍል እየተማሩ አሉ ኬጂ የተማሩ አሉ ከዛም በላይ ከዶክተሬትም በላይም እየደረደሩ አሉ አሁን ግን የመጣው ትምህርት ከላይ ነው ከላይ ሲመጣ ንጉስ ሳይቀር ትንሽ ሳይቀር ትልቅ ሳይቀር እጅ የማስጣጣብ ሁላችንም በቤታችን እያስተማረ ትምህርት ቤት አደረገልን አይታችኋል ዛሬ ጌታ ምን እያስጣጣበን ነው ያደረግነው ነገር ይሄኛውን አይደለም ይሄኛውን እጅ አይደለም ይሄኛው እጅ ያደረገው ምናልባት ትላንትና ክርስቶስ የማይከበርበት ነገር አድርጎ ይሆናል አገሩን ሽጦ ይሆናል ዘመዱን ሽጦ ይሆናል ህይወቱን ሽጦ ይሆናል ጅሬኛ ሳቁ ጉርጉሬታ አርኪኮን ቁልቁልማ ጉርጉሬታ አርኪኮን ዋቀዮኑ ገኔታ አርኪኮን አኩማ ይሁዳፋ ብየ ጉርጉሬታ አሞቲ ዋቀዮ ገሩ ጋፋ ዱፉ እንዱ መከኛ ኦሊኑ ቁሌሱ ጀልካ በሩምሳ ኦሊኑ ዱፌዳ ኢንኮን አረስታናን ኢሰ ኢረኬሳ ሚቲ እንኑ ይዲቃቻ ጅሮ ከሱማ አመንቶት isa keessa sanaadha warroota doonii Yesuusiin keessa jiran hin oolani bartoota surraafamni guddaan itti akka uyyuu malee hin oolani har'as namoonni doonii Yesuusiin keessa jiran hin oolu waaqayyo abbaan kabajam isiniif hin kadhadha bakka sagaleen kun itti dhaga'amu dhugabaatii keessan nu kennitu waaqayyo abbaan koo yeroo baay'ee waan baay'ee godhee beeka kaleessa hojjechaa ture har'as hin hojjeta har'as humna fayyisuu qaba riilii annana mana bakka barbaaddan ta'a bakkee ta'a mana keessan ta'a bakka hojii keessanii ta'a mana mootummaa kamiinuu ta'a bakka sagalee kanatti dhageessan dhugaanis nittama waaqayyo abaarsa waggaa baay'ee isinirraa kaase nan dubbadha humna du'aa ka'uu ኢየሱስ ክርስቶስን ማይክሮ ሰከንድ kana kaase ማንኛውም በሽታ ማንኛውም ህመም ፕሬሸር ሳይነስ ግፊት ጮጋራ ኩላሊት ኤችአይቪ ካንሰር ጋስትሪክ የደም ችግር የአፍንጫ ችግር የአይምሮ ችግር የአጥንት ችግር የጉበት ችግር የጉልበት ችግር ማንኛውም ስፍራ የተቀመጠ እሰረከንታይ ጮጋራ ይወጣይ ኩላሊት ይወጣይ ፕሬሸር ይወጣይ ኢባዲጋ ይወጣይ ሱካራ ይወጣይ ኤችአይቪ ይወጣይ humna du'aa ka'uu ኢየሱስ ክርስቶስን buqqiseera maqabbaa koo saduu edu anjifatee sanaatiin isinirraa kaaseera garafamuu dhiiga isaatiin bilisa baataniitu akkuma jiru በመገረፉ ቁስል ተፈውሳችኋልና እንደነ ሮታ ካቫላዳ ጃና ማዲጋስ በሞትና በትንሣኤ ኃይል ነፃ አውጡ ስሬ ረክና ራካ ስሬ ግድራ ራካ ስሬ ዱአ ራካ ለጴኬ ዋንጨብሴ jireenya kee waan cabse mul'ata kee waan cabse eebba kee kan nyaaterraa har'a cabsii ማሳካታ ላዳ ጃና ማቲካስ እላለው በሞትና በትንሣኤ ኃይል ሰብሬ መውጣት ይሁንልህ
humna du'aa ka'uu Yesuusitiin cabsii ka'e. Rakkina cabsii ka'e. Kana booda alaabaan boo'ichaatu hin ta'in alaabaa moo'ichaa baadhuu fiigi. Alaa obboleessaa alaa obboleettii. Alaabaa boo'ichaatu hin taane alaabaa moo'ichaa baadhuu fiigi. Waaqayyo waan addaa asirratti haa godhu. Humna du'aa ka'uu Yesuus Kiristoositiin milkaa'aa. Jiruuf jireenyi keessan haa milkaa'u. Bakka jirtanitti eebbifamaa. Kiisiin keessan haa eebbifamu. Mul'ati keessan haa eebbifamu. Ba'uuf galuun keessan haa eebbifamu. Gaa'illi keessan haa eebbifamu. Manni keessan, ijoolleen keessan, sammuun keessan haa eebbifamu. Qabeenyi keessan haa eebbifamu. ሀብታችሁ ራእያችሁ ልጆቻችሁ የልጅ ልጆቻችሁ በሞትና በትንሣኤ ኃይል ይባረክ። ጭንገፋ አያገኛችሁ፣ ሞት አያገኛችሁ። ተከናወኑ። እንገናኛለን። ጌታ እግዚአብሔር መልካምን ነገር ያደርጋል። በታች የሚገኘውን አድራሻ በስልክ ቁጥርና በኢሜል ልታገኙን ትችላላችሁ። ሮዴራ ዳፍ ሚዲያ ረንቱሬ አረሞኒ በይናን በይራ እርጋ ከነና ከኑ ጃኒ በርባዴፊ ዋቀዮ ማይክሮ ሰከንዲ ከና ካሴ ዋነዳ ጎዴራ kabajamuuf jaallatamu saba waaqayyo dhugabaatii keessan toora kadhataatiin wantoota barbaadaniin lakkoofsa bilbilaa gara gadiitti argattaniif iimeelii keenyaan nu argachuu dandeessu. Waaqayyo abbaan koo isin faana haa ta'u. Eebbifamaa, kabajamaa, baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Waaqayyo abbaan koo isin faana haa ta'u. Ameen maqaa Yesuus. Agartuu koo dukkanaa fi fatii Kalcha fayyina kooti mati Sinoliteenyu namararu Warkena fayyanne anu bangu